Assalamu alaikum. Рамис 24 YouTube каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Чапалак унаа базарындабыз. Колдон келишинче портердин бааларын сизге көрсөтүп берген аракет кылабыз. Сиздер видеону көрөрдөн мурда комментарий, лайк басып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Биринчилерден барып портер 1-ди көрсөтөлү. Оола жакшы экен. Орто состояние. Кузуптар да жакшы. Портер сизден беге? Канчада атасыз муну? 800 кем бар да? Телефон номериңизди айтып койбойсузбу? Яктын телефон номериңиз көрүнбөй калыптыр да? 2003 экен жылы. 700 менен 03-21-78. 03-21-78, а? 19 келген, родной краска, мотор, коробка, ходовой жоқ. Мотордон май расход жоқ, таза. Мотор жасалып чык, 0-25-ке жасалып чык. 0-25-ке, а? Сонун экен, туугандар. Ичинде моторун да көрдүк. Мотору жакшы. Жакшы жасалган. Ичинде тартып көрсөтөбүз. Рульдары дагы таза, өзүнүкү, родной. Поликтери да мына кожаный. Ушуну номерге чалып кайрыла бересиздер. Кийинки портерди тартып көрсөтөбүз. Бизге окшогон карапайым элге туура келе турган портерлер экен да мыналар. Көк светтеги портер. Номери жалаат, номери. Портер канчада атасы экен? 670. 670 кем бар, а? Салондору. Эшиктери, эшиктин апшыкалары дагы өзүнүкү. Эшиктери дагы өзүнүн ордунда жабылат. Борту бар. Борттун ичи таза. Бuyakta da Porter 1. Koreya. Narashka bort бар. 2002 жылы 680 мың дейт. 700 мен 03-21-78. Бuyakta da Porter 1. Бул родной краска окшойт. Өзүнүн краскасы экен. 2003 жылы 730 мың сом дейт. Номери 507-83-34-34. Кореядан келген жазуулар менен экен. Нарашка борт бар. Запаска дөңгөлөктөрү да бар экен артында. Porter 1. Eski Oşski номерде екен. Телефон номери 778-39-54-62. Мен бара берет мына краска да. Салондору кожаный салон. Ковриктери да кожаный. Руль да өзүнүкү родной. О. Сиздики канчада атасыз? 750 мың, 10 мың сом түшүп берем. 750 мың дейт туугандар. 10 мың сом түшүп берем дейт. Гарантиясын аласа. Моторлору жакшы. Машина өзү дагы жакшы экен. Жок да. Нарашкасы жок. Тап таза экен бирок, а, машина. Листер да жаңы ойдон экен. Тап таза.
Şimdi onu ölçüyorken var değil mi? Boş yerime bunu öğretmiyor da para oyun. Zor eкен туугандар. Alparlar millet narashka koyatan adam teşip koyuyorlar anasını narashka bortunda işledik de. Бортуда жаңы ойдан экен да. Bir kazayın öz gelgenden beri bir kazayın. Бир казайын экен келгенден бери. Телефон номерин дагы бир жолу тартып коелу 778 39 54 62. Ушу номерге чалып кайрыла бересиздер. Porter 2. Intercooler. Desem bu 126 eкен. Narashka bort бар. Porter qancha dadasi tugan? 850 ming? Kemi var da? Var. 850 ming kemi var. Salonlar жақсы, orta. Yakından birinci Dikonlardan portelerini tartıp koyalım. Portel 1. Жылы қайсы аз көресіз. Жылы 2000 бе? Басы қанша басы? 600 миң кеми бар, а? Бұл біз бап портерлер екен. Мотор, коробка, жоқ. 222 ме? 24, 60, 56, а? Bunun canında Белый жемчуг. Porter 1. Koreya. 2002 620 ming so'm deydi. Hoppa gene. Port Narashka бар. Porter 2. 2004 750 ming. 222 68 00 68 номер. Простой мотор. Односкат. Российский Porter. 2007 baasını жазбап тұр. Бұяққа 550 84 87 10 екен номері. Российский односкат Porter сұрағандар үшін. Porter 1 Koreya. 2004 жылы. Басын жазбаптыр. Есі жоқ екен. 709 89 80 93. Бұяқтадағы көк Porter 1 жылы 99 дейді. 500 мен 18 24 52. Басы қанша датасы? 670. 670 кем var ha? Kemi var. Narashka жоқ. Narashka жоқ. Var eкен. Motor mayrasot жоқ. Var жайын. Narashkасы бар. Olsanızlar Narashkасын қосып береді. Туга багажник бар. Самосвал Porter сұрағандар болса. Самосвал Porter 1 5 спален екен. Şu номерде 2001 дейт жылы. Телефон номері 555 25 05 57 екен. Porter қанша дадасы екен? 580 мing kemi var ha? Bu samosval. Zor eкен. Telefon numaranızı aytmanızcha daha bir жылы. 555 25 05 57 ha? 05 57 şu numarayı çalıyoruz. Bu şahardın içine жақсы eкен да. Qatar reysi çok porterlerde tartып koyuldu. 2002 жылы 550 ming so'm. Buna bizim yoldan boşalım. Bu Qatarda Porter 2'ler
2018 deydi. Telefon nomeri 220 70 26 56 deydi. Narashka port çok ekan. Porter qancha dodasi aka? 1.120 düşüp berem. 1.120 ekan, avtomat коробка. Gold Kemi Premium. бар deydi. Qanday deysiz? Gold Premium komplektatsiya. Gold Premium komplektatsiya ekan. Şu telefon numarını çalıp paylaşabilirsiniz. Bu da Porter 2 2018 deydi. Свежий deydi. Bir bağımsız cazbaptır. Sizdeki bir Porter? Qancha dodasiz? Bağısı qancha bağısı? Bağısı milyon deydi. Артынан da paydoynaga gerek degenler. Şu numarada çalıveresiniz. Porter 2 Narashkası var. Appak sürekli Свежий deydi. 2018 Родной краска deydi. Neyse çok ekan artık. Yoğunlukları daha жақсы екен. Zimni покрышкада. Mesela Porter 2 133 deydi. Жылы 2019 Свежий 755 23 01 99. Bas qancha oldu? 1.100 kim var ha? 1.100. Portun içinde listeleri de taze. Porter 2 133 755 08 88 08. Şey bas qancha? 900 kim var ha? 900 kim var? Yaşıkları var. Portrekler negizi var ile köpçülüğüyle taza. Siyozlar canlı gele başladı. Canlı gelip köp gele başladı degenim. Portrek жылы 2020 ekan. 553 64 99 24. Taza Porter. İçinde listeleri de şu Kore'den gelgen boyutun almışmaktır. Basın sırayla desek E'si çok Kore'de teknik 22 551 31 11 38 Свежий. O bası qancha? 1.380.000 deydi. Жылы 2022. Bu жақта бүтле Свежий келгендер екен да, барлығы Свежий деп жазылыптыр. Тазасын алам десеңіздер, Porter 2'den uçağa girесіздер мына. Porter 2 дубль кабина. Жылы 2023 екен. Троник 553 09 70 00. Бұл да таза Porter екен. Коробка тип Троник. Таш Porter екен.
жакта бүт баары жанагы портректердин тазалар экен да. Бул да свежий дейт 2021 999 90 52 00 экен. Нарашка борчу экен, бирок мына портректин нарашкасы бар, бирок балаларын жазбаптыр. Портректи да свежий экен. 2019. Кыскасы портрет алам десеңер ушу Ошко келип бир четинен тандап алганыңыздар жакшы болот экен. Мына дагы дубль кабина. Латип Троник 2022 жылы 559 20 52 20 ушул номерлерди чалып маалыматтарды алсаңыздар болот. Портретler тизилет. Ушунча портрет.